nashindwa na mali nawe.
Kashike kushika. Ndio hiyo sasa. Leo ni Friday. Tukiwaambia tena. Na ni end. Oh yes, that's that. Yes. Nitumagare masaa imefika. Oh bado. Makinya. Ni watu wabia tena. Mtuweka kwa mood. Ni kule kama mshahara horeire wega. Yes. Karibu sana. Tukwendete muno crack quiz. Asante sana guka nigetha tugithie na mbere na gukena hamwe geithia mwiroreri witu na nigetha tuko tugikingira imwe kwa imwe niju ni tukuina ni tukuhutia maundu matiganite. Hiyo sasa tumetoka kuimba, hiyo ni rumba. Mode tu rumba na zilizopendwa. Kahora. Ini aste. Wakati uko na mundo ni wa kinyonga. Isi sinagorera we nado, isi ni ndigithikeria na ciana. Nimekataa. Ni cia kila mundu. Ni cia kila mundu. Ni cia family. No ni ndienda twinao ria. Acha. Cio ro tholithia thiti magutwika kire. Mara ma hwaini. Tugucereria nduma. Asante sana. Ore ngene twakena kunyitanira nawe. Tafarira ni igaguriro muthenya wa umuthi ni njui wina a very tight schedule. Ono wako gituonera kanya. Igwara ire ndege-ini ugiuka. Ndege-ini nyimete kure agicwaini na urakiigua nyimbo ni cia pole. Aki. Wewe uko na hangover ya Mombasa wewe. No. Na hangover ya Mombasa. Maitwa cumbi uguo ikarita haria beach ndigakuhutia uguo. Aha. Ona maukame very nice. Wow, asante na karibu sana. Geithia mwiroreri. Mwiroreri wa Muthegi TV njitagwo ringi one man band kana crack quiz. Ori taru ni rito. Lakini mega crack quiz no ni sawa. Efati atia ni ara. Crack. Yes. Ni alikuwa sio mauga kana titani. Ni mimi huwa si shilab. Kana ni shilab lewe. No ni meragia mata. Tunataka kunitana na Mombasa kwa vipi? Kuna oka breeze. Kaliwa nini? Na urugari mwingi. Akia nani? Si unajitumanga. Na wetuma. Urathire Mombasa rituhutirie nigetha riu mbeu njithe mambe mone uria watu wanajituma, people wako pale, wako na talent, wamekalia tu.
wewe uko hapo ukiwa whole package no ndiumaga hau ura ndirathi ni kwithiaga igathie guothe no ni cihoraga ikaiganira handu kana uthie gutu no ndingĩgĩthiĩ magũrũ ng'omba nĩguo no mwaka ndĩciohore mwenyingire SGR rĩmwe ngari ondora kumĩra njĩra-inĩ ino kũringana gĩthaa kĩrĩa twaranĩirie ũyũ woka na gatege woka na ndege ngĩkinya irarĩ nĩguo na tugacokia ngatho mũno kukwaje Mombasa tũrĩ na ũru unajituma kabisa no gwĩtũma ũrainagĩra rĩu wa ndarĩ gũcera gwĩceria kũu beach ndarĩ kũrĩa Pirates ndarĩ gwĩtwara kĩrĩa out kujitreat na ngĩcemanagia na andũ kũu 1-on-1 macambĩkia kũu Mombasa kĩaragia 1-2-1-2 ndarĩ njikare kũu weekend no ndĩrahũrĩrwo gathimũ no nginya njũke gũkũ thank you ndikahoine nĩ ngũcoka kana ngũikara Nairobi tulikatizia raha nĩ unajitu na ukakubali Aringira amethimire nyone ni ya Muthoni nyone ni ya Benj mimi nazima kwanza nijibamba mwene wega ikaro kimwe kirike niguo kirenda nima no twakena muno ro ringi gutuonera kanya asante kwa vile unajituma haya thank you muno tatutariria ringi ta ungikorwo ni mundu ni hindi twa mwirori witu ni hindi ranyitanira nake turohoro wigi package ino ni ndirona wina indo wina ki tutaririe muinira waku na the uniqueness ya wini wako imwe ni ndiganagirwo no ni ngweta tutu twetagwo turumbeta na Gikuyu no rugana yake moni agetagwo kazu akona karatathi haha thiini ndo ngeukandigania ngukira na kamwe guthaka kanira ithi is the easiest musical instrument wow todo nega saxophone no riu magakiri urenda kuina urenda kuina mtoto wa Kirinyaga okay ukaham kakwa karuta thauti ya wow kaka nako getagwo recorder kari karaihu gikinya kau kangi kathaka kiaji aria moe rwimbo no urehuthiria mirigo no ndingikihura naguo kwa gwigita-ini kaka nako getagwo ikanada kani karumbeta ndingimenya no karumbeta ritwa rako getagwo harmonica okay no kaina kaka na accordion ina mukira kiria mugi kiria kia mungeto bas karuta mugambo umwe ena gita yes tugamberie kau ni wageta Monica hapo Sokere ndoge mweta uguo mweta Muthoni mwe gwetagwo Ijumaa mosi leo ni Friday ni twaje Ijumaa manake kesho ni Jumamosi no tupushie mwe tuka Jumamosi once again from the top selector
nduthi Asante kwa kukuza na nduthi kwa ajili yangu. Canada. Gwira wa compose karwimbo waduta studio wadu Lavington wathukirwo ni ngari pancha woka na nduthi wacererwo wangora ndakarite na wakenari na ndakuohera. Thank you. Wow. Hey, but you're so creative. Thank you. Yani karwimbo wathondeka ũguo ekira ciugo na kiriko hegezania rangigu ni wiragwo uthie winire mundu tuge ni ta birthday kana mundu renda kuinira mwendwa wake una compose yo ka surprise to tatu events icio ni wikaga na rwimbo one on one gakurora kanjia kuina ni talent yeah na runo wini ogwo mfululizo hadi hwaini to ndirona ukinoga ndirona yani inatoka tu kwa roho reke njuge kuringana igero kiraga ndite wega ngahuna njoke nyibwendo ina nira echo the feelings ya dora me haura. Oh yes. Wikoraga ni woinire rwimbo rwa kugucia fiu riu nginya na nduramenya kana ni kuina ina kana ni ku dance ura dance hamwe na rwimbo na rwa ina kinya ni tari undu wa kuhanikira kwa ushika sirikiwa ushikwa na ka heartbreak kuna vile unaitoa ile ya nisamehe rimwe ni uthia ukaina rwimbo ugasemania na ex waku igongona ine kogerera basi ya kando ya kuchoma ya kutuma mabombs no ginya wade rehagirwo thi wow ukoretwo atia riu now how is the industry, how is now the performing art ikoretwo atia watu wanaiukia aje njuge utangite ma musician okay people adu ne ma appreciate ka art muno wetumite tondu ni mwe ni uthia kundu yes ugakora event ni ya gukora ku na no mukuigwa no hau tondu fair ni ukureheire no riwo kana Nairobi mwaje weka mathabu fair ke kore accommodation ukona charges cia iguru mundu cia kare gukuhe event no riwo wetumite gukore nako koragwo very easy okay tari uguo rari Mombasa mundu ona agagwita akona rimwe ni thiaga advantage ya badi no rimwe ni thiaga approach muka makuhe accommodation okay ni andwa wow. Accommodation, food and everything so wira ku ni gukira ukama entertain get cia karadu kuitha tugathama neo ni ugukienjoy tondu nuona ni we murihire maundu mothe ya thita ni jita vacation rimwe ya ugathi kundu events cia gukora ku anga ya kurugama nawe na go tip kwanza ri wathungu tanjira ni kwanza connection ya thungu because hii sasa nikyo njiraga a Kenya to appreciate taranda citu yo imagine heo tagiki na kio ha fatie gukenera yani fatie tondu ru imagine muthungu no ria makenagirira maundu tamaya and especially rutogwo wewe ya whole package tatwire tofauti ithui na thungu na uini riu toyo kwanja especially I think korea thungu re nema nake tuge humans ni ma appreciate aga othe mundu appreciate aga no he mundu ngithie guthakira
Ikitha fauga wewe muchoyo we witagote uchoyo na githwe mugati bas urathaka indo ciothe we wika urari ho mbeca ukahuthira we wika arenda ati riu wakunyitira njukage riu ngukuire riu no rigo tondu ino ni one man band yes na ndika hena vacancy it's a one man band ndurandika na mawira asa mauku yoro kire rukora collab one man band age collab na dancer age saxophone muhuri wa karubeta kiruta kiru iyo ndio igatuika duet okay yeah wow we talented ma we talented ndo ici ciothe na ndigwa igikunogia ndira magone muguongo ndingire mone muguongo entirely crack with ategemeagira uini kahari kaundu kangiekaga crack with ni muini no ndatuika kama we maundu manginjikaga okay no crack with ni full time muini no ndacenjira tuika kama to ndaruta indo ici ngoragwo ndi kama ule yeah okay ndeka nduthi cia thitima kuria ruiro nduthi yeah nduthi cia thitima yes electrified boda ici president araugire tuhemberie ndonginya ikona kanyamu we no nginya ikare na ma times ora cirathie na indo ndogo nigetha kenyone wewe na indo cihandite ru thaa 3:40 tutingikurekereria nkiona igwa gikwira ni mwisho wa mweri no nginya nyine ndina ndo kuria wow unatengenezea nani ndutagira kambuni itakufika mobility okay ugathondeka ruwe kwa assemble from scratch spare parts zikikuja nao ni wira waku kumitua riu nduthi kuma zero nginya ithi iyo so talented bwana nigwituma ni mbeca na ndisendio riu ndirigukira na kwani abiotige ukira thaa cigana tondu ungikoni ura balance riu ndiagerie ku imagine haha ni urabatara gu compose nyimbo gwicirie tondu ndungithie wine matuhuhuro uguo urabatara ihinda ria gu compose nyimbo na haria wina wira ungi ubalance agatia time yaku mathaa makwa mahwaini ni magu practice nyimbo ria ndikunene andu neheanaga wira wa kasho he andu ndatrainire na he my colleagues ria wira watuika muingira ndire hakuhi ndi in music yes so na watumia alafu tunajua na end month okay kati yangu tuna janjes kogwo wira wa nduthi ungiingiha na wa uini wingihe upreferga gutiga kudelegate uria wa nduthi uini niguo ukaga mbere ina depend handu ngithie uine mbeca ciuke rimwe once ora ni end month in once no guthie taru birthday ya 1 hour okay minimum charges ya korege tu ni 5k oh yes and month you know you can't do it for 5k niguo yeah so hiyo ni instant money unafanya ka project nayo unarudi kwa then I can balance my evening hours okay naweza enda kwa pikipiki jalie ora reigwa mobana ni na mbona huvuti manake wao wazungumza hivyo sasa mimi mwaka Nairo lazima tuambatane yes ugo ni wega kogo ka balance riu na wira riu haha ni haria mundu ugaga niko na side hustle na hiyo ndio tunakosa tuna complain sana uchumi tufatie gwika atia tondu andu makiri kuo mena matarada no makomeirwo kuria micini mekete atirire na wira afishire it is good to invest invest in a side hustle no korona kahanda na hawe mundu rakera nyeni gatwe uratukuma huko kwa dirivia hare yeah uka balance yuko putting your money in a bank it's good but if you invest why invest it's better yeah na riu tondu ino entertainment industry ona no ikoragwo ri trick and especially mundu takiri murumuke mitugo ri we hotete ati agwitiria imagine na ndore entertainaga kuria you don't get carried away ungiuga kukarwo awene pewe onake crack quiz no ina wega ongererwo ikondo muna una uhotaga ati riu gukorwo wena boundaries kuga ndere andwikite muinire ndagoga indo nyingi muno ndatuika muinire akiri ciakwa igituika busy na maundu macio ngiamba ngitigana namo na riu ni ayenda ndi mariganire tondu woini wendaga memory ku memorize nyimbo icio na ni uranyua indo cirathukia memory ona ritira guteithia yeah but that does not mean mwe njiga indo ici ciothe na ngathie get treat without indo ici no ni goraga difficult guthie handu itari nacio yari mundu cigaga muri kindu kimwe one package mutigikigana kogwo kirio gitua matua ni gutua matua na ni marito rimwe ni marito tondu kuri urathie kuina kwi magerio maingi ungiaka discipline na wathie
in the entertainment industry. Yeah. Wow, we are so happy, we celebrate you. Wira mwega muno raruta. Riu fakiti ati tonyonaga schedule yaku iri very squeezed. Hindi we ngiwirega guka umitesaga na kuria gukenia andu umuthe umana na Mombasa. Urabanga atia weekend ino yenye inaanza leo ni end month, leo ni Friday, free up Friday, feels good Friday, rũciũ ni Saturday, Sunday. Uguo bangite warĩrĩ atia weekend? Umuthi ndarikia guko ngwamba guthii njike kindu gitagwo reshuffling of nyamu ino. Okay. Ndimeke ikoretwo busy muno na ni nyambe ndimithondeke then by maybe hwaini ni ukorwo irikite jeje some parts nona ina kamba na kamba ici cida guikara igicenjagio ya theiwe na iwe nona anga Benjamin ari oguku no ndikorio ndamenya Benjamin ye haha atia na kama keje agwire hari ukeire ni ukeire handu kiri ugiukai kamba yakwa ya kucuria gita yariganira ni hari yariganire akinya ndeke ithabu atiriri bagi yakwa ya gita ina kamba imwe ndatarura ni wena ayo mjanja sana akinya haha ndona ndirakinyira haha ndahora mundu ruri rwakiratu ika kururia maguru na gukunja ta ngari ya kiria koguo ngirora ya makara ngirora guku ge mundu tari na ruri rwakiratu ndona ndari goyo araire ku ithe ni hari handu mundu anyitiriire hari woini ni hari no nginya ko creative tondu okay nyamu ino ri meja kira nditigagira angi perform ni kindu ku fail. Yes. Yeah. Whether I call it total perfect. So that is the biggest fear yakwa. Ndo utire kugatire ukugira mundu ngina ha. Nima na niwe haha atire nduri na mundu wa moko. Nando nimagwetereire. Yes. No aje kuina ni atwika gita ni atwika wa rurine rwatineka. So those are the biggest worries ngoragwo nacio hakiri ni ngeina. Ti nyimbo. Aca. Rwimbo ni thauti no rwimbo ni cigoka ndaikira nyamu ici nyimbo ciuka automatic ndaruta nyamu ici nyimbo ikehera mutwe ngekira maundu mangi. Wow. Yeah. Hey, thank you muno, thank you. Hii ndio tunaitanga sasa uniqueness. Unaigwa mundu innovation and uniqueness. Katari riu andutaya. Thirikari haria yukaga karora niki mundu areka ikamu equip nego muri akioneki kiriari nakio tukirikiria to no nginya tukirie rwimbo. No ni ndamaka kuigwa koguo indo ici ni ciekaga service. Oria mundu athia gutwara kindu giake kiria huthagira kia wira. Na ni ngari yaku ya guthukuma, ani machine yaku ya kuhura irio dawa. Kana yo ya kuhanda iyo tu kitu yenye unatumia koguo neno ni wikaga service ni jika service yeah todo anytime no ito event na Kenya magwitaga umuthi twina event itha ici weko oya uba noguo ni gwathi yeah dakika yoyote wikaga ndego planetwo ka plan ukoneka kureka mundu akadina namba yake akidimuhurire weko na ngari itha ici uke uguo ni gwathi yeah. Wow, asanti. Tukuga ati tukirikiria mathaa maitu na ndiramenya ni nguritwa rwimbo rumwe ni mundu retwa Paris ni director witu guku kwa Muthingi TV Friday augire arenda Friday nigetha guoka mundu tawe kamuinira karwimbo muthenya wa muthia rauga atiriri ini ile school mina kanga na mtu wangu. Okay. Koguo no ende kuinira karwimbo kau karitade citagwo dedications dedicate mwendwa wake ka wendo na yebaki Nusu kaseko tinga mahe Yanga ina mobali nanga Ipantalo moka ba mama
Niendelee. Haukusema. Upendo witũ rĩ ona kũngĩũka tũtigatigana. There is. Na yembi kombo ya mpakate. Ni kono mtako ndaya. Tako mpongo love. Ni wako ni wa nyoka yosho. Asha ni mkongo. Ni mkongo. Wow. Nganatia shuguru taisho. Yego dikereria rwimbo. Okana ni asiwa. Na kaina rwimbo. Okay. Na yembi kombo ya mpakate. Oya ganda ya Sama we. Uko kwa history. Ni moda la Korea do. Yes. In our national events. Thank you. Tondu rwimbo rwa cia Kristo njigua ikihurwo hindi ya wiyathi no rwimbo rutiumaga wega ukiruigua na earphones na ma headphones ni ruthaka riu uguo raruina ngaigua beats ngaigua mo balance wa oya marokinyira aria mari kuria na makiria Ngai to niwe utemaga njira niwe cio na kinya hau agukinyithetie ni Ngai ungiuga atia riu horo wa kioneki giaku haria nginyite thaa ici nyimbo ndirekire ithabu ndĩrena Kenya Geo compose my own songs rĩmwe ndainĩte na ruti angenirie beats ciarutirwo rĩu njokete kĩrĩa ndiĩ thĩna witũ nĩkĩ twĩciragia na gĩthũngũ atũkwandĩka gĩkũyũ gĩkarema twĩciragia na gĩthũngũ arakara Kegwa mo iko haraka stupid. Imagine.
Ta imagine. Waigua imagine ni mundu nyakinyete handu akarakara. No gagitaura na Gikuyu riu. Urandika cia Gikuyu kana cia Gikuyu country. Ando iko merete country music. Yes. No ni country. Hediwe gigiuka tukaina country. Ima. Hediwe ni Lucio. Friday, next Friday. Katwa bio mothe. Amothe kumarumba na zilizo. Ni idare guria mundu agitengera. Kamuri une umandu agitutwara riu kuria tu. Hediwe ngiru wari hakanyumba ri ni God father. No problem. Na you are most welcome. Thank you. Koguo utukanagia ciothe. Ukanagia ciothe. Kamugithi. Gathie kigoco gathie. Nutukirikirio kurikiria riu na kariku. Ndukuwe raigua. Ni winaga ukaigua ruru ni ndirwende. We ni uri favorite song o iria we winaga. Ruria we winaga ukaigua ruru ni ruo ni nyendete. Ndigeririkana. No daina ni menyaga. Ni gwina charonyi ni wasi. Haya, ina kamwira tuthiete kurikia. Sana. Yes. Crack Wiz ndani ya studio. One man band. A whole package. Jaba etomaga gwetoma. Ni ndagutumira friend request madoge accept ma. Ndiona ependini. No ni hindi ratuma. Ubenda ukuhanda. Ndona kuri horitwo madakwira kundu guthaka guku hugururu-ini cia mai. Ukuwete kinanda giki ndutigaga. Acha. Huwa changi. Ni ndagutumira request Crack Wiz accept oko ni ukinyitie kiria weherie muhindi umwe gwikagiria mahua. Negoheria. Ni weherie umenyeru wako ni fika 5000. Eno mtewe mmoja. Aya maika ya to mahua kuri ya India. U accept. No ni wira muthaka muno makiria uraruta kinya kuria mwena wa YouTube ciaku horo wigi kuria social media na unajituma oweka kaundu ugapost kuria gukuhe kanya gakabaririe mu Kenya ndo maruga a very nice show muthoni ndona message ya Daniel Jogu arauga ni akena keep up the good work. Thank you Jogu. Keep it up indeed. Alexander Benjamin producer wito arauga uko chonjo sana ucio igwa ndo kakaigwa kuririmbuka. John Kinyozi arauga asante murugi job asante sana nyothe muratwandikira message ne nyinge muno makiria rucine rwa omothe kai kahangire gaka na kuruma gatikirire rwimbo oro nako na wathi mwisi ati kuga ni kambuni ireko kai ino acha dina rora Drogo geithia ni Monica Watere aruga ni akena muno endelea hivyo hivyo na ni atereire country music ndio roka na country inapendwa yenyewe sana no nyona mugithi wa meta country okay ndo one man guitar ciomire country ni okihumo wow ciothe ni tugugikorwo tugigikirora na ni twetereire muno Wandia Mwangi ako mitamboni Karaja Gojiri ni thengio muno uranjira geithie njamba iyo ya mitumi ndigi we ni wa mitumi Muranga
na weku we wa Muranga Boni wa hiyo nera kiugania kena muno Alexis Shiko asanti Liz Pagari thengio muno magiria Kagera Duncan Alexander Benjamin aria muroka thiine wa inbox ciakwa enio mothe ndienda maundu mingi ndienda kuria rwimbo Wanjiko wa Kemiti asanti sana uroga ni muraruta wira mwega muno igaguriro mukanyita tarandata ici ithu rutio ndungitungika ni tondu kanya gaka ona ithwe no Ngai atwihokeire na nikio twenda kunyita andu othe tukirikiria ndu gituhe namba cia thimu vile unaitwa kule social media na nginya turekeria na rwimbo we rumwe ngoririe we ani turekiria tutirikitie tukurikiria tuna rwimbo no ni muthikiriria wa muthengi gitagwo Crack Wiz the one man band riu ni urito ukora kuria mitambo-ini oh yes no personally gitagwo Kamade wow gitagwo gudarama-ini ritwa riu ni irito oh yes kumenya ni ukuringa ndarama one man band namba ciakwa cia thimu ni 0701 770 227 iyo ni M-Pesa ayo ni ugiuga kalaji tugurire njambeo tumurihere guthie kundu ati ni 07k 01 770 07 01 ndigina tuhona 07 01 770 227 yeah asante sana no mundu akiongagirira cia gutuma na cia kuruta cia nigwe hangira na cia kugwetera magigs ya kwetira magigs birthdays housewarming baigwa ni boy kire nyumba no kama ita tukuruta nja no kama hauda ikasema na maiga no na toine okay jino aki unapenda hii kazi yako sana watu encourage muno tondu indo araga kureita angikinya nema Ngai athie na mbere gukuhingurira mirango uende kama upate open doors amen no thereme gutherema tugaikena muno rucini rwa muthe ni kunyitanira hamwe nawe asante sana ni twetereire goka gutuinira country music na riu itanahinga ni tondu gutuinira rwimbo rumwe na ndugite no ruriku kuiga ruma na ruriku kuga matamushi yako rafiki haya nipendezi lakini hiyo maneno si kwa mtu specific yaweza kuwa hapa unatumia hii mitambo kuwa unarusha jugire ni zilizopendwa na kamugizi muraiga mugithi pereze Kato kina mugithi ole mwe twi farafara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira